As Strom Mullane, Bell and the Mully, a Gunday Ras Common, could he fall to have Rian Mock on lower dal. Rian, a Damhsa le Steip Beo nuas ta she aranga tree, so one skull, ni hen strancher don telefishe, mar vi she Damhsa le Sean Nós an tSionann, a visa crave, then All Ireland Talent Show, I guess then ya ella a dolum a chud stepana on the Chult Cahar Edwina. So sin deru le sin chead chomartas tá cinnte go nenta sibh go a wad níos mó nó an X Factor ag gach eiligean acu agus dean mid cógáir de haslá. Tá mid ag dul céaltíach a raig go dtí an chead chomartas eile do géine idir gabhíon déag agus cuaig déanna déag bei sin ag tarlú ag an trí womate ach ribh sin bei brisú gearfógriacht agan. Gur maigah.